Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Firman SH Channel, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan meliput acara masak-masak buat hari pernikahan hari besok, buat hari Jumat. Nah, kita intip yuk apa aja ya yang lagi proses penyembelihan ikan. Ini ikan gurame nih, cek tentunya proses lagi nih ikan gurame. Yuk kita intip lagi di belakang. Yang lagi di belakang lagi proses masak, lagi memasak. Nih lagi proses masak. Nih lagi proses masak. Nih dapur. Nih lagi gotong ikan. Ini di sini lagi masak bumbu ini. Nah, ini canolina nih. Nah, ini nih. Lihat lagi proses pembikinan bumbu ini. Halo, udah lihat satu kali ya. Ya guys. Halo guys. Halo guys. Acing tadi make up udah diom. Make up. Me aya kang eta. Oh, kenang-kenangan seneng jam. Oh, dadah. Dadah guys ya. Dadah. Pesa dadah lagi. Yuk, tadi tadinya ke halu sekarang 5 kilo, ini jam berapa? Eta urang seum. Wan, anu 5 kilo tadi mananya? Oh, eta kitu. Untuk siraman. Ah, iya nya. Ke siraman. Nya eta. Ieu bae di dieu teh mun ieu yang kawas sopeun. Nya. Ieu teh basuheun. Nya teh di bumah. Hiji kan ka dia. Hiji kan. Bisi ulah. Halo guys. Ini cabai. Ah, pelakuannya dia dan aja deh. Ini bakso. Yang puasa kayak ini. Yang puasa kayaknya. Tempat berada di Kampung Cikepel, Desa Jaya Ratu, Kecamatan Sariwangi. Ini merupakan kebahagiaan buat saya karena yang menjadi acara pernikahan ini keponakan saya sendiri. Nih kali ini nih kita lihat, kita intip yuk lagi persiapan acara berlangsungnya tersebut, mempersiapkan acara tempat ini lagi persiapan, lagi beres-beres untuk menyambut tamu. Semuanya lagi dipersiapkan.
lagi menunggu pengantin pria. Ibu-ibu Ini apa-apa proses. sih asa ngabalik panggil kapalik. Mungkin. Atas dia tas siap di luar di jalan. Stop. Keras aja kacan di warang nih. Berapa sekian teman? Asal itu kapayun. Mama sarang teteh dari pembaki kapayun sarang teteh. Jalan pelakinan. Teteh mundur. Mama maju deh salib. Nunduk. Nunduk ah. Stop mah. Tahan mah. Atas. Iya. Tetap. Salim ke mama. Iya. Atas. Mama mundur kak. Mama. Apa maju nggak? Salim ke apa? Iya cekap. Cekap. Mundur. Mundur. Apa maju pak? Apa sarang apa saliman? Tahan. Cekap. Cekap. Mundur nih pak. Mama sarang mama. Mama maju. Saliman mah. Tahan. Cekap. Cekap. Mama mundur. Di dia. Kali dia. Gandeng. Anak. Lihat kamera senyum. Anu sanesna biasa menyesuaikan. Lihatin. Ada tangan di sini. Sok sambut. Sambut. Sumping nanti negeri mulian, nyumpingan orang sadayan, bintang di atas stadion, baat muar kepegang. بدر علينا إنسانيات العدل وجب الشكر علينا فدعا لله دار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Coba teman-teman berdua rombongan jatuh turun undangan. Kau menjadi suping diikuti keluhan rahma. Tembak anyar pengharapan terhidup jeng kulawargi sadaya.
besar lagi jembara zaman pengantin pamangan kanggo tiasa menonton kursi anu paratos di saya bikin sebelum semangga di hadapan asadaya keluarga besar lagi jembara di zaman pengantin pamangan. Yang di mana? Katanya cari kelak pada sih. Cari nang cari. Mat, dia lapan di sana. Keren nih. Daun salom, daun sere anu ngamalar salom mengenembit sawari orang cobian sakari deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dialskan ke Bapak Ustadz Abdul Basar. Kamu tenang di aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يتفكرون. والأرض واختلاف ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلاة الله سلام الله صلاة الله الله wabarakatuh. Sudah membangun ambil menghadirkan ke pemirsa Bapak Ustadz Abdul Basar. Berapa atas mungkin ayat suci Al-Quran segala kesalahan, pemugi hikmah kepada
Dikin ke orang sedaya anu anggobikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu kali bapak anu sabari hormatan singkuri kepergi bapak di kantor urusan agama. Ini keluar, ini keluar, ini keluar. Iya kan. Jangan mundur. Awas tuh ya Inta. Putri pendidik di Bapak Amir dan Ibu Tita Arasi. Pendidikan air baris dibangun puncak Retno Supriyadi. Putri pendidik di Bapak Tata Rupiah dan Ibu Jemai. Janji kurang pasti. Anu dapat air bakal jantan bojo hidup. Dengan air bakal jantan bojo hidup. Bojo selawasna. Anu bakal Oke, teteh. Semoga hidup papa kabayu. Terus bagian salam juga tahan. Cekap, selanjutnya di teteh. Seni prosesi akad pernikahan hidup berdua. Semoga pastinya salam subur kalau sedaya keluarga tahan. Cekap. Semoga selalu mengenal pribadi saya yakin Bapak di kantor urusan agama Kecamatan Sariwangi. Oke, saja. Alhamdulillahilladzi ahlani wa rahmasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal hadiruna wal muslimuna al-kiram. Usikum nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina wa qul lana ya rabbana waliya wa mursyida ila ma tuhibbu minna wa tarda bihi ana wa qad tawatna ilaika amrana wa tawaffana muslimin wal hikna bis sholihin. Faidu amri lillah. Innallaha basirun bil ibad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Mukarram Bapak Amil Desa Jaya Ratu Kecamatan Sariwangi Ramadan Sempuri, Mukarram Bapak Wali, ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para ibu, para bapak pembimbing masyarakat rahimakumullah. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kalayan taksir tasis kudratillah wa iradati urang sadayana biasa hadiri mumpul pamprot yang hokarana pinaya tempat kamu nyakseni pernikahan jang Retno soalnya Siti anu mudah-mudahan ketika ijabna dilancarkan ku Allah, ketika parantosan jantan keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinarang salam muga dilimpah sirakeun ka pimpinan urang sadayana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lawargina para sahabat nanti bagi ka urang sadayana selaku umat nanu tangtos miharep sapatul umat jaga dia marjaja. Para bapak, para ibu anu sami-sami hadir, alhamdulillah simpuring atas nama petugas kantor urusan agama Kecamatan Sariwangi biasa hadir dalam percatatan pernikahan yang Retno Sarana City. Dia panginten yang nami calon mempelai pamungkas yang Retno Supriyatna bin Tatang Rupiah, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 1 Maret 2002. Salam pengantin
Kedatangan Pak Istri Neng Siti Nur Asia binti Amiruddin, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 1 Maret 2002. Mohon sami. Alhamdulillah. Sami kieu. Padanten ya. Ujang kesiap nambah rumah tangga. Lahir batin dia. Yang kawis aya pesak pasir fisik. Yang kawis pesak pada mas kawin, aya mas kawin pada kunaon mas kawin. Di perhiasan mas seberapa? Pada di maskernya siapa? Mas 10 gram gitu. Nikahnya tadi paksa. Istri kau yang nikah. Kau yang saya nikah. Kau yang si anak. Yang sama. Terus nyonkan witik apa pak kalau di lalian sama kita. Berat, terus ikrar. Tidak bohong. Dan Bapak saksi dia namanya Bapak Wali namanya Bapak Amiruddin Tasikmalaya genap Agustus genap 8 ya Pak ampun kita pelar Bapak Wali nak tanggal lahir ini ngerasa apa? Nanti akan surga ya. Bangsa dia latihan lagi. Kita ngapain pandangannya? Tapi ngapain mendekat? Ayo Pak ya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnati nikah. Wa qala aidan pamalam ya'mal bisunnati falaysa minni barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin barakallahu li wa lakum. Orang istighfar Allah subhanahu wa ta'ala wa bihusus salam mempelai seorang Bapak Wali menapa bangsa daya sami-sami hadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Giringan Pak. Giringan. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Niatan ibadah di mana Bapak? Niatan ngawalian anu jantan putri Bapak. Kepengin kasih sikap ujang niat ibadah ke Allah. Niat nikah di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Retno Supriyatna. Yang Retno Supriyatna. Kaula nikahkeun ka anjeun. Kaula nikahkeun ka anjeun. Ka anak teges kaula. Ka anak teges kaula. Anu namina. Anu namina. Siti Nur Asia. Siti Nur Asia. Kalayan ngomong mas kawin. Kalian mas kawin. Ku perhiasan emas. Ku perhiasan emas 10 gram. 10 gram. Dibayar kontan. Dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka putri teges Bapak anu namina Siti Nur Asia kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. putra-putri anu solih solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas nama petugas kantor urusan agama Kecamatan Sariwangi, simkuring nyuwunkeun diapunten wabili pelayanan kirang sagala rupina simkuring nyuwunkeun diapunten kasadayangan hapunten ibu bapak. Atur nuhun. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja kama khalaqal dzakara wa khalaqal unsa wa kama ja'ala al-laila libasa wan nahara ma'asha. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ardu was samawatul ula
واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير المرسلين وخير الانبياء Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim. Kurang doakeun ku sadayana yang retno oge ning Situnu Asia ku doa khusus anu bab nikah itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Insyaallah sakedap deui painten samenit deui aya wasiat painten ti asmana sepuhna yang retno oge ning Situnu Asia anjeun ayeuna tos janten suami istri sapasang painten pasangan kanggo ngeramah sagara rumah tangga anu sae teh sesuai sareng hadis Rasul anu dibaca di awal minimal ayat 2 pasunahan. Urang sok hilap nu diudag teh sunah nikah we hungkul padahal nikah teh bakal janten sunnah anu sae lamun diudag ku sunnah anu sacaacana. Saur Rasul hiji seureurkeun saum, 2 jagid salat anjeun. Insyaallah nikah anjeun panginten keluarga anjeun bakal sakinah mawaddah warahmah. Sakitu panginten nu tiasa kapihatur margi dina sasi Syawal kene ngahaturkeun taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim wa kullu am wa antum bi khair. Hapunten kasuhun ti sadayana kakirangan kalangkunganana urang teu dihamdeuleun sieu urang teu dihanjuang siang. Hapunten kasuhun ti sadayana billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kali bapak lebih pantas kepikin berentas kalbu di kesepuhan keluarga besar panganten pemanggil. Kanggo pangawangerna sumangga kalau disebutkan di keluarga besar panganten istri kapangersa Bapak Ajengan Aas di Hadara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak asa teu kadangu ngawal salamna panginten insyaallah tuangan aya di payunan rada tarikan ibunya arah semangat da atos di akadan panganten mah kanten urang ngiring bingahna wios sakali deui teu kenging ambaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Alaya sadaqallahul adzim. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Al hadis. Puji kali syukur semoga orang sami-sami panjatkeun kadat Allah anu Maha Ghafur anu paragat hakikat ti Allah Subhanahu wa taala urang sadayana dina waktos anu ayeuna jantankan amal kasayan ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin kitu ibu. Sapada doakeun wabilahos ieu panganten anu enggal diakadan mudah-mudahan anjeunna urang doakeun ku sadayana ku ngalangkungan neme anu partos diakadan dina ngawangun rumah tanggana sing kalabatkeun rumah tangga anu dicontoh ku Kanjeng Rasulullah bukasna kalabatkeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahasa basi dina acara penampian kakirangan cirang kalengkungan dina segi naon bae di atas nami keluarga besar panganten istri ngejadi hapunten kakara ibunya panginten calik dina kamu dicayana itu luhur barong ibu nya panginten hapunten anu kasuhun sing ajan kenangan
sing kakepe kungalangkungan kampung Cikepe kungalangkungan dua desa Dayana aya dina ridwana Allah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sadaya alhamdulillah bingang Omar watak suta bingang kagiri gini bingang tidak ayah bapak dan anak negara cerdas maghrib mas mobek manggi agorowo ayah jalan ke undas jalan batu turun ke naik ikut turun idai laksananya pemaksadan sada jengna sumaga kapang ngersa ibu kita arosita kali ibu ijo mahina mangga sangat di payun kalau simbolis penyeratan dan keaslian dan kenyataan dan kadedek di keluarga besar pengantin mereka atau pengantin istri. Semoga langsung aja kamu tercandakan di estafet tunai. Semoga di estafet kedua kecandakan anak tangan mama masih mayun ke payun mama geser sakit kira ke tengah. Alhamdulillah amin lebih kecandakan orang atas kata piku keluarga besar orang ada istri ini mudah-mudahan lebih orang sudah pastikan tuh keluarga besar digunakan berlaku melakukan ku Allah subhanahu wa ta'ala rezeki anu langkung keluarga besar pengantin dapat kali pengantin istri. Cekal, semoga mama biasa ngarikan juga secara baratos di saya dikir. Alhamdulillah masih ngantri, masih macet lalu kita candakan. Acara dilanjutkan karena rangkaian acara anu sangat senang acara mamogas ada prosesi adat baru dilanjutkan dengan sesi potong mahar kali sesi potong buku nikah semoga pengantin anu para karena sesi potong keluarga inti keluarga besar di Bapak Amir ini kali Ibu Dita Rositang kali Raka di pengantin. Oke keluarga besar di pengantin pemegat kalau saya tidak dapat tentang rujian kali Ibu Jumailah oke terhilap raka kandung di pengantin pemegat kalau masukkan tes bapak sinar pengantin. Sesi potong mahar kali buku nikah pengantin lanjutkan sesi bapak keluarga anak inti pada siap-siap al-raka di kedua pengantin
Selanjutnya semangat kakak kandung di pengantin istri Pesantren Yogi Suryono. Dan kalau masukkan sesi kotak sarang pakten. Semangat mama kali apa di pengantin istri kalau biasa cari. Oke mama kali apa di pengantin temen kalau masuk ke sesi foto sarung pengantin apa kali kata tete. Oke saat atas dia sudah siap-siap kakak kandung di pengantin temen bersama Bapak Uus, Ibu Agnes, Bapak Adi kali Ibu Ratna. Semoga biasa siap-siap kalau masuk ke sesi foto sarung pengantin. Sekali ini sudah siap-siap kakak kandung di pengantin temen bersama Bapak Uus. Alhamdulillah syukurina ijab kabul paratos lakasan Tiwari paratos cicak du insan ismi aja tukaran Mungkas mangsa laradasan Salah jika tahu insan anak imam tersoleh Dan yang kena parwa dua mandi Dimana kawin tiba nanya asal Cekang lantaran Tidak dan kubamakan apa Semenjak TPAA Hidup dua anaknya karena lahuran anu jantan mama. Di Jepang pandangan anu jantan mama, dicium pandangan anu jantan mama. Hapunten abdi tina sugri karopatan. Rumas api rumas. Abdi sering rahutan mana anu jantan mama. Mama papus kaisnya didik abdi, nabinya abdi. Salapan sasi nabi abdi diganteng ku mama. Dilahirkan ku mama, dididik ku mama. Ngomong ada madu lalu jantan berangkat mama. Betul, tulis kasat anaknya. Ku mama dihapun bentis. Iya pas jantan kanggo ngomong mama. Pas jantan kewajiban mama. Untuk ngadidik hidup dua. Beranak. Naon amu ayat di nama kali bete. Begitu tulisan AA kali bagi kalau jantan mama, suhurkan hapunten kalau jantan mama, suhurkan doa pas kalau jantan mama kali apa, kamu ngalaksanakan sadar rumah tangga, suhurkan doa semangat. Pandangan anu jantan apa dicium pandangan anu jantan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa sungkeun abdi? Nggak juga ngerasana bagaimana secapek bela ternyata apa kalau jantan putra abdi bangun kantor rasa abdi bangun kantor nikmatna abdi sujud tidak ampun tidak hapunten kalau jantan apa anu teratus ngadidik abdi ikanya abdi diambil demikian ke angin api dilepas ku memakan apa dilepas ku jantan apa kalaksanakan sadar rumah tangga tidak hapunten apa tidak pangdongan bagir kaset belahan jiwa apa apa hidup anak induk hulu tuk nyawa niar pakaian bikin hidup iya terus jantan tanggal apa sangat hidup dan walau semenjak teteh AA dirangkul anu jantan apana dicium anu jantan apana suhurkan hapunten anu jantan apa suhurkan doa anu jantan apa kali teteh dugikeun naon anu aya di dalam AA kali teteh anu jantan apa suhurkan doa sok dugikeun sambil dirangkul apa anu
doa seluruh pengapunten kali jantan apa. Ibu tunggu rahayu bapak tantang ada raja. Cekap wendakan sungkem pangadakti abdi kasalira bumi hemat magihan tali kasono wedi mamah kali apa abdi biasa laksana pidema anu kasuhun embun ngalagi rabi anakin jimat awaki mamah apa baca lihat saking hidup baris ngapi ngajari rumawat ke anak mama kali apa masing tetep masing pancek laksanakan rumah tangga anu ada di dalam Gusti sakinah mawaddah keluar rahmah silih asa silih asih terus silih tikanya di dalam rumah tangga hidup berdua mangga teteh aa dirangkul menjatuh mama kali apa suhun doa kalau jatuh mama kali apa suhun doa kalau jatuh mama kali apa. Cekap enggak selanjutnya teteh supaya hidup doaan calik deh dengan masih ada parantos tadi saya bikin masih ada sungkem parantos lengsi kalau selanjutnya orang ngajakin karena prosesi adat anak aduhnya tahu jaketan ke teteh kali AA di Jepang angket AA kali tetehna angketna di Jepang jadi dari tangan anu katilu caketan bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu alhamdulillah atos semangat mama ngali kapali pengker abak majeng kapayun angketan AA kali teteh kali AA mangga diseepkeun heula Cek Inggris uting apa ngahu apa AA kali tetehna nya sampai diseepkeun heula kirang agen pangintennya iya mangga bapak bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu alhamdulillahirabbil alamin mangga mama kali apa tiasa calik deui nyalakan di kursi anu parantos disayageun saji silih tetep dua diangkat sama benerna rada diangkat tilu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Mangga siap seefkan heula pilih kabesekan ya tajan seef mah atau seef atas dia sok orang kawitan hiji diangkat dua silih tetep tilu bismillahirrahmanirrahim teh ngerusuh teuing asal saya punya dokumentasi tahan cekal mangga bini bade masing-masing sok pilih pada dia masing-masing semangga heula hiji silih tetep dua sareng diangkat ka luhur dua satengah kahanapkeun siap digawekeun power ahnya pas oyak dagingna siap tilu tarik iya diangkat teteh diangkat tahan lihat ka payun ka kamera iya mangga atos cekap disimpan anu ageungna disimpan kanggo ceng-celengan ditabungkeun anu ageungna tah ayeuna ieu kuduaan dikeureuy anu alitna dikeureuy anu ageungna disimpan ditabungkeun nya nu ageungna kanggo engke mohon leres pisan nya tah anu ageung disimpan aya anu alitna panginten kuduaan. Nah, selama alitna bade alit bade ageng rezeki dina rumah tangga hidup doa eta tos janten milik sareng rezekina hidup doaan alit ageng rezeki teh geuing ngalobih kana mekanya dina rumah tangginya sok satu paha kuduaan ya mudah-mudahan memang bisa satu paha kuduaan tapi beberapa paha ku sabaraha jalmi siap hiji silih tetep alah dua rada nyaketan cakatan tadi tek teh siap tilu iya tahan dugikan ke arah yagung tahan cekap alhamdulillah atas sok disimpan kanggo engke wengi nya Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah
alhamdulillah urang sadayana dina saat ieu biasa nyakseni prosesi pernikahanana antawis cek retna sinareng Neng Siti. Alhamdulillah urang doakeun ka urang sadaya rumah tangga anu sakinah mawadah oge warohmah. Oge mudah-mudahan sing salamina aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu panganten dilingihkeun ka bumi sampai maha biasa nurutkeun alur sepuh kapungkur patali paranti ti para karuhun Sunda osok biasa disawer heula malah mandar aya manfaatna utos layu kanggo panganten anu anyar oge kanggo panganten anu parantos lalayu bagi Gusti dan fokus teteh di atas abang-abang ya abang tidur namanya di aurkan teteh A-nya siap. Fokus ke dokumentasi siap teteh A hiji 2 artikel so teteh lah ditayakan ke payun alingkan teteh ke payun sekedap teteh sareng A diamankan heula hawatos pilih kapaduk pilih kakali. Nah mangga ayeuna mah teteh habis dulu tengah-tengah siap teteh nyaurkeun ke area catering mamanya siap hiji 2 sing tiasa alhamdulillah atas ya atas atasnya alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eman, keluarga besar Ibu Neni, keluarga besar Bapak Dadang, keluarga besar Ibu Oneng, semoga sudah siap-siap keluarga besar di Panganten. Oke siap 1, 2, 3 gaya bebas. Oke siap 1, 2, 3. Maka selanjutnya desa langsung santap siang. Maka selanjutnya keluarga besar Bapak Agi langsung santap siang ada para serengse. Maka langsung
Aduh kalau lagi biasa langsung ngantri wae panginten di pangkaran keluarga anu parantos sesi potong. Tiga sangat luar biasa. Hobi dada-dada boleh, mama, bapak. Boleh sambil dada-dada, luar biasa. Senyuman terbaiknya, oke luar biasa. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya.
hadir dia Siti Nurhasiah dan ada Retno Supriyata. Ini dia sang raja dan ratu. Hanya kau Begitu cantiknya tampan. segalanya untukku. Allah curahan hati ini, tak mungkin melupakanmu. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau Luar biasa berikan kita tampan dan tidak juga tendensi. Luar biasa teteh itu, hati-hati di jalan. Nanti hitungannya bisa baru dilepaskan sambil dada-dada ya. Dan kita sudah berikan semua terbaik pada kesempatan siang hari ini. Sudah begitu cantik dan tampan dada anak di luar besar. Mengenai berusaha untuk kita terbaik dari istri, wedding dari dan juga bapak ibu terbaik istri. Oke, siap dari anak ya, dengarkan. Nanti di dua tiga baru lepaskan ya. 1. Harus siap-siap. 2. Agak diangkat sambil digoyang-goyang balonnya, sambil digoyang-goyang. Digoyang-goyang, berikan senyuman terbaiknya. Dan 3, lepaskan.